мои товарищи, ах, мои друзья, на красивой девушке Жениться нельзя. Ах, мои товарищи, ах, мои друзья, на красивой девушке Жениться нельзя. Ой. Захотел жениться я 18 лет, а мои родители дали мне совет. Ты, сыночек наш, и не тут кончай, а потом по новую жизнь начинай. Ара Ay вай, vay. вай, 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 ара вай, 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 вай. قندینگا او آفرین شیرون اینار با ما باشید نوارهای بهترین و همراه سمد علیو و اوکم از شهر پنجاکند اوکم عبدالله از شهر پنجاکند شما با ما باشید و نوارهای بهترین رو و سرودهای عالی جناب با آواز زنده و از سمد علیو رو میشنوید با شهر یکتریمون رو با پراگ میبینید.